iritsi da eguna. Ikasturtea amaitzen ari zaigu. Eta gaur, areto honetan bildu gara ikasturtea amaierako kontzertua eskaintzeko. Ikasturtean zehar, ilusioz beterik egindako lan batzuk entzun eta ikusi ahal izango ditu. Espero dugu lan hauek zuen gustukoak izatea, kontzertu dibertigarria izatea eta zuek egun honetako oroimen ona gordetzea. Eskatu nahi dizuegu mesedez, areta handiz entzutea. Isilik egotea, zen ikaskideak eszenatokian dauden bitartean ondo entzun ahal izateko. Mugikorak itzali mesedez. Horrela bada, has gaitezen emanaldiarekin. Buenos días, ha llegado el día. Ya falta poco para las vacaciones de verano. Estamos acabando el curso y nos hemos reunido hoy para celebrar el concierto de final de curso. Enseguida podremos ver y escuchar algunos trabajos realizados este año. Nosotros y nosotras hemos preparado con mucha ilusión para que paséis un buen rato entretenido y se os quede un buen recuerdo de este día. Os queremos pedir que escuchéis con atención y estéis en silencio mientras vuestros compañeros y compañeras actúan. Apagad los móviles, por favor. Así pues, comencemos con la actuación. Lehenengo eta bigarren mailako ikasleek honako abestiak interpretatuko dituzte. Katagorri eta pirata eta rapatata. Txalo bero bat!
Hirugarren mailako ikasleek honako abestia interpretatuko dituzte. Oso notzo, txalo bero bat!
Laugarren mailako ikasleek honako abestiak interpretatuko dituzte. Uso txuria eta Maria Kaipiriña. Txalo bero bat!
Bosgarren mailako ikasleek honako abestiak interpretatuko dituzte. La misión sorpresatxo batekin, Juego de Tronos eta bukatzeko Euskararen txantxangorria. Txalo bero bat! Habe, arazotxo badugu. Hemen dago trompeta, sorpresa bat. Baina falta zaigu oboe, que nos falta el oboe. Que, no sé, que ha fallado y... Jo, pues, egin behar dugu. Tenemos que hacerlo. A ver, behar dugu laguntza. Norbaitek oboe badaki? Oboe, jotzen badaki? ¿Alguien se va a tocar el oboe? Baina, ekarri duzu oboe? Ez dauka? Klarinete ez. Itxoin! Nire el comodín de la escuela. Iñaki! Laguntza! Iñaki! A ver, eo! Eskerrik asko. Iñaki ari lan nerviosten. Iñaki, monos, oboe, total, soplar. Venga, etorri, a ver. Utzi tokia pasatzeko. Aitxoin, a ver, kamara, utzi eman norbaiti. Mikel, hartu kamara. Txalo bat, Iñakiri! Hemen dago oboe bat. Iñaki, venga. Pentsatu pixka bat, ireki, maleta. Bai, zuk atera. A ver. Hor dago oboe bat, de color negro. Bai, ireki. Karri hori. Karri. Bai, atera, 3 parte. 3 partes. Hori da. Sartu, bai, hortxe. Torain bestea. Hola, eixo, zongi. Horrela, bai. Horia, poliki. Pazientzi pixka bat, Oso ongi. Bale, kari hori. Hori ez duzu behar. Aizeizko instrumentu bada. Ze behar du? Aizea, ez da? Txoin! Bai, barkatu, begira. Zatu arruzu hau, hor, bokila horretan, kaina. Hau da, kaina. Horrela, bale? Bai, bota, begira. Ez, aldera, hori, bota. Bai, hori. Ez, alderantziz Iñaki, pentsatu. Jo, el listo de la escuela eta... Zakin nik, Ea, probatu, a ver, bai, begira, hau da txirula bezala. Erakutsiko diogu, nola da sol txirula, norrela, ez da? Sol. 3 zulo, Iñaki, sol. Bota izea, bada. Ongi, baina pixkatu be, bega, egin berriz. Bale, orain la. Bat gutxiago. Txirula bezala. Venga, bai. Si.
gogoratu, errespetua. Bai, Iñaki, pues orain ez dakit. Egin zazu... Sol, la, si, do, re. Do eta re txirulan bezala. Venga, ea. Ja! Bueno! Zara bat! Aizu ez zaio asko entzuten ez da? Igual mikro... Bida, ara, ke kasualidad. Mikro bat, hemen, zuk ireki hau. Hori. Entxufatu, bai. Pentsatu. Horti zen, ez dakit, algun entxufe abra. Egongo da zerbait, ez da? Bai. Bai, hor pintzarekin, klak! Eta ja, zer esa? Bai, hor. Ingo dugu proba? Zuk egin hola... A ber, entzuten den. ¿Berriz? Entrenamiento. Bueno, Ainhoa, fidatzen zara, te fiaz? Bai, ez? Ea zer ateratzen den, bale? Venga.
Ze azkar ikasi duen Iñakik. Jo.
eskolan irakasle izateko praktikak egiten aritu den Ion artistaren txanda da. Ea zer eskaintzen digun, txalo bero bat!
Zigarren mailako ikasleok honako abestiak interpretatuko ditugu. Jurassic Park, Shrek, Aldapangora eta bukatzeko Tu Canción. Txalo bero bat! Somebody once told me the world is gonna roll me
just looking kind of down with a finger of the down in the shape of an L on her forehead. Well, the years that's coming and the doors are running, read the rules and I hit ground running. Didn't make sense to the little part. You make it smart, you make it start. So much to think, so much to see. So what's wrong with taking you back trips? You never know if you don't go. You never shine if you don't go. Hey now, if you're an all-star, it's a game on.
Listo, gaixoa. Eo? Ongi. Kontzertu amaierara iritsi gara. Beraz, emanaldi bakoitzean abestu izan dugun, gura abestu kutuna elkarrekin abestuko dugu guztiok. Dolurrean hor dago. Baina ez dugu agur esan nahi kontzertu honetan parte hartu eta lagundu duten guztiei eskerrak eman gabe. Eskerrik asko bihotz-bihotzez Ermitaberriko ikasle eta irakaslegoari. Kontzertuko sarrerak biltzen aritu diren gurasoei. Gure kontzertua grabatzen dutenei. Jantokiko zaintzaileei, Ermitaberriko garbitzailei, atezainei, Liri, Ainhoa de la Cruz trompeta joleari, Jon artistari eta Iñaki gure administrariari eta oboe joleari. Zoragarria izan da zuekin lan egitea. Hemos llegado al final del concierto, por lo tanto, entre todos y todas cantaremos nuestra canción preferida que solemos cantar en cada actuación, Dolurrean hor dago. Pero antes, no queremos despedirnos sin dar las gracias a todas las personas que han participado y ayudado en este concierto. Gracias de todo corazón a los alumnos, alumnas, profesores y profesoras de Ermitaberri, a las madres que han estado recogiendo las entradas del concierto, a los que graban nuestro concierto, a las cuidadoras del comedor, limpiadoras de Ermitaberri, conserjes, Lee, Ainhoa de la Cruz y su trompeta, Jon el artista y por último a nuestro administrativo Iñaki y su oboe. Ha sido un placer trabajar con todos y todas vosotras. Aupa zuek, eta gora, Ermitaberri eta eredua! Aupa zuek! Eskerrik asko! Listo,
ezta? Eo, eo! Hau pasue.